kaching thanglok bang thok sia tum bo that lang so an cycle pen ang kapale je phan nang ke bar KSA atum chira pen lang tuk thepia dak PMGSY atowar customer kasai oi kilangdam Karbi Anglong life pen thong asim sapalongan ka humridam Kardam pini prime time bertalong pen nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha COVID-19 ke soputhak district administration ahim pen kopi PSIC kedeng pon bom loma lapen kopi PSIC kedeng pon tang loma puthak pherang kya mai kangni COVID-19 avor pen kacheri neng je phan sarkar pen det pi kangker klaga porhut ke ongdung rongrop arlo ke do arara tongke sarkar phan kacherap kachito duna sonse thekpon nonglo sitame hithi awai kangmalom inut banghini atum sarkar along kacherap don dia sonse thekpon nonglo lasi bangso ke so avor pen kachepajok thekje phan sarkar pen ke deng aron do an kroi dunang po jasemet monit hijan angbong ajaka chibi kenang sot lapen anutin ta ingho inukan pichi dipek nang jipusi pini pherangkia mai kang ni hot Karbi Anglong DC Mukul Kumar Saikia ningje pherangkia mai long DC Saikia kaningje thu atengke curfew ajo porphai troxi pen ada porphai troxi an aporlar pon thulo lasi laso along ke do an sangkur arar tumta aron kroidon petji aphansi pherangkia mai along pen DC Mukul Kumar Saikia kachuning rei padopon এটা জৰিমনা দিয়া হ'ব যিটো ইতিমধ্যে নাগৰিকসকলে গম পাইছে যে ফাৰ্ষ্ট ভায়লেশ্যনটোত এগেইনষ্টত 500 টকা জৰিমনা ₹500 দেন যদি কণ্টিনিউ কৰে দেন Hojai district Haroghat pen kache koinot Debasthan alongta danghini atumaphan COVID-19 ake so ang theklong ponlo la sihala so awai kangalong containment zone kibi ponalong Karbi Anglong district kaparlo Haroghat ahi thita ke phodon logajo Karbi Anglong district administration ahin penta hala so awai kangalong kelang pangching dunbom loputa DC Mukul Kumar Saikia pherangkia mailong ningjesi non amat ke angtan pen pangrom pet bang pharo isira phokya braketam abang phu bang phiatum Karbi Anglong nang letanglo alang litumaphan Diphu Medical College Hospital along okpran kelang asat lang dengda rapi kapre kademalong quarantine diponno sitame laso angbong bang phokya brasel ke batum aphan avi asat lang kelang ahon kopai kelang nopen inut prem tamang pu abang phu abang along COVID-19 ke so ang theklong ponno COVID-19 test এই কিমান যিখিনি আহি পালেহি তাৰ মাজৰে এজন the day before yesterday the positive case ওলাইছে আৰু বাকি যিখিনি ৰিপৰ্ট আহিছে প্ৰায়বিলাকে নেগেটিভ আৰু বাকি যিখিনি পেণ্ডিং আছে ৰিপৰ্ট সেইখিনি আমি খুব সোনকালে পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু DC Saikia pherangkia mailong kaningji thu atengke Karbi Anglong pen angtan bangsuri kre isi susedo lasong bong bangsuri ke patumke Karbi Anglong kache bangji angringdo lasino namat ke hotel home inquiry isi thik ponsi kaprek IB Bangalo Town Committee Ward Malom Lapen Rongrop Arlo Anta Committee Seng Ponsi Quarantine Center Bipon Bombo Lapen Pinian Bangsuri Isiki Biun Quarantine Center Bipon Tanglo Puta DC Saikia Ningjesi Sarkar Pen Rongrop Arlo Adon Padamsi Saplang Kapalang Damasaita Bipon Bombo Laso along non amat ke Karbi Anglong District Pangrum Pen Suri Isira Pharo Sir Kebra Thong Kebra Trok Arong along Humri dam tanglo lapen pangrum pet pen lak plira suri trok sir kebra sir kep lapen pharo plira thong kebra trok atumaphan okprana saplang lang ponlo laso hot bang pharo phora inkoi ra trok atumaphan a okarengno long ponlo lapen lasong bong bang plikebra pho atumaphan ki COVID-19 asat lang kelang je phanse pangrum ponlo pusi DC Mukul Kumar Saikia pherangkia mayalong ningje News report Sarjub Kathar Karbi Anglong live Det pedang kangker klaga porhut Karbi Anglong arat angtan kachong data maphan kedam atum penang an kasak sak chingtang nanglo lapen ki ongdong atum hem nang kachele atum sitame dolo lang ektha Karbi Anglong live kelang arat atum Det pedang kangker klaga porhut cycle pen latum konat an loke dampo labang troksi atum
konat an si kapale dampo kangke rapor hot gari motor avetong juidam nang putong tobar pi cycle pen ke damma mate ke dam nang chi ke nang sot sita gari motor kabetong cycle pen ke dam loma nangli tum chini ma bonta kali latum methang akeng pen kacharja phekjia phanpura Karbiang Long pen Tamil Nadu along ri along an kachongdara phansi banglo bonta non covid 19 na keso pen ajok det piadang kangke rapor hot kedo ke thak ke choki jun mube che chak nanglo bonta boha ke do ahem phua tum ka che chak che data jok sai jok je methang ahem ka che wangjia phansi cycle pen nang bar nang koklo Tamil Nadu along ripen kedam tang aru ni phai khre thok si arni adaba porpen amithang ahem bothat langson nang kapali jia phan nang barlo ni thaman cycle bag that pen pini am Telangana state an nang le etlo pusi berta nang pale Google map kapak lang pona teng pulote 9 kilometer suri isira pharo circuit pra thok circuit pra nar ke pandolang lapen ni khre circuit pa phian si Karbiang Long nang cheleji arong amen Koratur Universal Engineering a company along si kachongdat non pirthe along kache thang flu covid-19 mate coronavirus akisu pen ajok company anta inkir etlo nilitum apan room pen nang toyet si lasi nilitum kamatha bidi yutkoglo eson bidi dolang pusi nilitum bang choksi angbong pen chingwai si chethan lo nilitum room nang chak che kedo ke thak abe sita methang hem ke dokok apot chireng sita eche dutik ke hem kapale ji aphanle boi lonang pusi nilitum methang duty ke dam sai Nituma phan nang ka jenso don atum pensi along ki chuason la pen lang setami nang pidon lo la se Karbiang Long Autonomous Council ke chari atuma hin pen nang kerap dun jia phansi chuning ripon lo kerap ke pale nang jia phan thoram hanse account number 382546169994 IFS code SBIN 0007229 along nang pali lote nilitum long ekpo la pen nilitum phan bertan nang ke endun jia phan 0953135731 lapen 060010200058 along nang homri lote nang long igji pusi cycle pen ke bang bomatum pen Karbiang Long life asai hemalong berta nang pali Tamil Nadu pen ke bang nithomlo non amat ke tangnak akerap ta long lelang lasi non kachari KAAC akehai tuliram ronghang lapen MP Horan Singh Be lapen doan kethe kiding atum aphanta chuning rilo Prabjin pen akerap kelongji aphansi chuning rilo News Desk Report Karbiang Long live Dihina mo phan non malongso berta ington ponik sinang MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbiang Long. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death.
Prevention. No treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. दिहिना मोफी पुथत बेटा अर्जु थुइक लोनांग सबका साथ सबका विकास बुआ थेपी के एनपन लापेन डिजिटल इंडिया कपेन चोंगजिपु भारतीय जनता पार्टी असोंग आकेमांग पनलों रोंगसो रोंगबोट अंता मिशन इक सिपातवार कपचिलेंग लोंग जेफन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मते पीएमजीएसवाई स्कीम देंग पनसी पेनांग अन आहावार साइके क्लेम का पंगचेंग थेक पनलों लो लापेन क्लेम ता क्लेम लो लासन से निर्माण कंस्ट्रक्शन अतुम कासलम बम उमचेरा पेन लांगतुक थेपी कचिलेंग ब्लैक टॉपिंग अतवार कसेमार कांग आर के बैकेट अनपार्टा मेटल के थोकांग आरजक तोवार साइ के तांगजी कलिसी तांगतेंग को पेन से तोवार के बैकेट सी थेक पनोंग लो बांगसो पथा कार्बियांगलोंग लाइव चैनल अलोंग के थेकलोंग पेन केसे हमरेन हेड ब्रांच अतुम आरु निफाई क्रेसर कैप आर्नी लांगतुक थेपियान दामसी कासलम बम अतवार अलोंग हुमरी दाम कहमरी दामहोत बांगसो उमचेरा पेन लांगतुक थेपिया दाक पीएमजीएसवाई अतवार के क्लेम के दाम कसाई ओइला पेन तांगते को पेन कचे थारेट से थेकदाम लोंगलो तोबारा लोंग हरलोंग के थोकांग आरजक तोबार कसेलाम बम ट्रक के दामहोत अमत कचिंग थांगलोक से थेकदाम लोंगलो के ओंगदोंग पीएमजीएसवाई अतवार कसेलाम अदिम पेनांग अन हुमरी दामलो सिता कहमरी दाम दो अन पेन लदा खनलो कसेलाम अमु के बांगबेनाय अतवार लोपुसी केसे पेन जोंगपन थेपी उमचेरा कोइपुट अतवार पीएमजीएसवाई के क्लेम्पन अतवार के मेमेपु रात लपुआ रोंग रात कनिंगरी नितुम थेकलोंग पेन निंगदुक पेन पिनिल तुम कार्बिलो चार्लिया सोंग इतुम लाबांगसो अतवार लोंग नहुमरी लो लापेन के नील तुम थेकपन लोंग लो जे रोंग असोर को आन कनिंगरी मा लापेन अलांग तुम मीडिया तुम को आन के पकलांग मा होला आंसो से आके नो सिपिनी नितुम बांग कार्बिलो चार्लिया सोंग पेन अहिन पेन बांग नंग थेकलोंग लो लासी नितुम कार्बिलो चार्लिया सोंग पेन सोदाक पेन पिन रेम पन लो निर्माण कंस्ट्रक्शन अहिन पेन लाबांगसो अतवार के क्लेम लापेन कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी अलंगली फाने तुम सोदाक पेन पिन रेम पन लो लापुसन अतवार की पिया बांगे कार्बिलो चार्लिया सोंग पेन बांगे कमेंट तुम ने अर्नी तन तुम दियावन ए लापेन बांगे अलंगली फाना बांगे रात पेन चेलोक पेन कार्बिलो चार्लिया सोंग पेन चेलोक अलंग फान थुर पाक पेन सिनिल तुम के बांग यार नी चेसोंगी पुसी निल तुम पिनी फेरांग के हिन पेन पाकलांग पन लो लापेन बांगे लाबांगसो पीएमजीएसवाई अतवार प्राबजिन पेन जोसी नांग बोनाई ने पुललांगते अलंगली अगेंस्ट अमे तुम रात पेन सिता में अलंगली फान केस फाइल पुसी निल तुम फेरांग के हिन पेन पचिनी पन लो लाबांगसो तोवार कसेलाम लपुआन काहें नोलोंग के डिपार्टमेंट साइफु एसओ लपेन कॉन्ट्रैक्टर निर्माण कंस्ट्रक्शन अतुमसे अदाय दो पुसी केसे सोंग पेन जोंगपन चेरा तु लांगतुक थेपी बादोंग क्रोय पुत अतवार कसेलाम पीएमजीएसवाई निर्माण कंस्ट्रक्शन पेन केमेमे पजोग नि तुम बिरता लोंग सी पिनिनि तुम ला कार्बिलो चार्लिया सोंग हिन पेन लदाक अदिमक लोंग प्लेलो लपेन हगलो अतवार के मेमे बांग के हगलो जे लांगतुक थेपी हावर लपेन बादोंग असर रात आकार ई तोवार हेलो लथो तोवार के नांग पिलो ahoklo wai fit setame a quality bang thangna ta bedalo lasila bang so quality ka bedara puthak ni tum kar bilo chali song hin bang ki puang tung bang kapin rem gang tung mate adai ke doke contractor lapen la department tum so tum sila ka adai do lapen labang so puthak karbilo termas council cm lapen local mec tum stame la puthak rd nang pidun pen nang lang chari du nei pusli tum hin pen chuni लासी बांगसो तोवार पुथत के पामे पंथु जियाफान कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम लपेन आमरेंग एमएसी तुम नंगचे लांगदुन पेन पुथत का पामे पंथु जियाफान से कैसे असोंग पेन कचुनंगरी पदोपन हमरेन पेन डेनियल इंही कार्बियांगलोंग लाइव खायानोक बे थोंग तेरोन आसिम सापनन पुता की थिरक्लोंग लांगतुक थेपी आहावारालोंग के दोदोलांग लाबांगसो दिमालोंग अन कार्बियांगलोंग लाइव अतुम पेन कहमरी दाम लाबांगसो रोंग लके लांगतुक थेपी पु अरोंग लो
lakha serkep amreng constituency arlo along si kedo langtuk thepi ahawar laki pini penable rong ke sengkali phisar phusar akaya ove ko anlo ne pensi ke seng pona rong eklo labangso rong helo nokbe thong teron asem sap kedo adimlo bonta damtang an kachileng atowar ke misen kabe ajoy ni pensi maduda halada ka homri dam japhan avar saikatikuk dokoklo Pinpur me thong asem sap lake veskar be anglong anat se ke ong labang solam veskar be anglong arat kachipinda kalam ke kalita hai langtuk thepi pen phong jangre ahawar adak pidong pu anglong along thong apong ut pu hako pen non anta nokbe thong teron asem sap nangli tumpen humri damlote thekdam long ekji langtuk thepi pu amen ang kachilong konat ko son pen iklo labang so puthak hadak arong asor pen karbeng long life aphan nang kapachini pon tengke thong teron ang jer lapen alang lichor harlongku alang lituma phan kachar juchar je pona hot kituk alang tuk pensi pini arnianta langtuk thepi pu amen kachilong phan kachar hi lake harlongku atuma phan si karhi thongangir pi pen harlongku thongangir pi achor lo harlongku ke latuma phan karhi alang tuk usi bang sar tumang ke thang Pinpur me labangso arong along halabangso kai hot kituk alang tuk lapen thong apong ut anchot kali donatum thong teron along thu amata ke do dimlo ake sar sara tumalong pen karju donlong ateng lipute labangso along thu along andang tekang clock pen ghelani along manthu kachonam dampen ladak nang kele an kedang aphu ar clock lelang lapuson alam kachithan pondo tangte karbeng long life executive editor rongbong terang pen ka homridam alam the arju iksina Caribbean long life kilang katu erat stami badak ya hawar macam tu karena ya hawar ini ulah cuma dari ini kali dah amne ko mesti ada badak kan hawar dalam solang tu kipi po amen kecilong lok labang ke ladak lang tu labang solang tu lagi tu aplikasi Caribbean long life kan seminar kacin labang solang tu bang kem thong nok be arni hala so thong kai hun kan siku dah solang tu kajone pos lang tu kipi tapi labang solang tu kipi pu arong ki seng pen la he pini pina arong kalido tabak ningkan pharo apor sila bang solang tu kipi arong mak seng do tapi labang so a hawara pan pini gadi ko koson tapi labang solang tu ka pan sarkar dum haumi koson tapi labang so alang tu karai ke do labang so thong nok belong tholong eladak kirai ke kom jia pan sarkar hin pin kedeng kon duluma labang so putak si Caribbean long life pen kadu wera da pan samila dak ko pin pen si pachil kon lo tong thu matinong ke harlong lo la hai hui horm hotar badim nem rokom bisar kedar haku pen labang so ahormu hotar piniar ni labang so kirim kibi ponjong si sarkar hin pen krai kompon amu abi potang sila arnisiar ni labang so hormu wir da jima mate du bom jima labang so ta seme kacilang ponai ba kenang so lo Pini prime time berta kela pon sekang tonik lo domi thakme korwang thu